Ngawan ye kaban ai khuble ye phi ki briu ku jung blei ki ba jusngam bat ye sngam ya kani ka khubor na kani ka voice of god ngangai skam ha kani ka khleman pinyo sngo ye ka ei ka ba ublei udon ye ka ban pasiaw ha ki donut jung pi bat nga ai khuble ye phi sa si sen pat ha ka keteng dong nong pen em jungi u Jesus Christ ye sha khndiat ba pinyo sngo ye ka ei ka ba ublei udon ban kren tungin pen kre e ki donut jungi ba ublei un kren ha ki donut jongi ye ka khubor ka jongu ngai kerteng ye gini ka khubor u basngu tenat e ban tunju ya ki ba ulajit kat kum ka jingtho ba khut ni syam ba ublei usngo ba ban tunju yai tunju bat yai tunju ya kita ki ba ulajit lani ulakat ka jaj bin riu Israel ka ba ublei ulajit kahap banyai lengba shibun kita kijing tunju kiba ublei ulabu kerpang na kabenta jongki namar kilong kibalajit jong ublei ka kitab Exodus ka yithu ingi ya kijing yai lenti jongki Israel hakari klau shibun ba ki kamba bat kidak kala ngisham balale da umusus baru aran hakari Egypt andre usim pharo umtre satya ban pelaj ya ki Israel ngin sasyam bapleng day ublei ubabu ye ka jingpen e haka donut jong uparo ngipe je kitab Exodus lunong basaw kadkhot ka baar puwei kong ngan pen e ye ka donut jong u ti un pelaj no ye upat ba ngan pen e ye ka donut jong u ong ublei ka chapter ka banyo Kedekhat ka beningkong ni syam hang ni ublei uang dia kini kikentien Moses hakmi ngala penlong belai yami hakmat uparo nga penlong belai yami hakmat jong uparo badu aran uhmen jome unlong itu lepa jong me kedekhat ka balai ublei uang dengan pen e ye kedok nut jong uparo bat ngan pen bun ni kidak kala bat kijing pala jonga hakari Egypt handrai uparo on shashkor ye phi ong ublei uparo on patiaw se ye phi ka chapter ka bakhat saw jong kitab Exodus ni ba ka jaj ben riu Israel kala yai lengba ka duriau basaw Puli ka lenong kabakhat saw baro kawai. Lengba ka jingilam jung Moses baru aran. Kitu khat khatlai do khat nyau sno baban pusan. Kiang Moses uloong hau to pai ba wat siap ting pi. To sange to khmiru ya ka jing pen em ka jung utrai. Khmi ya ka jing pen em ka jung utrai ya ka ba on sa pen i happy namar bakita ki Egypt ki ba pi menta pin yo isu lanoru kata kalong ke kular ke jong ublei utrai unyale na kabenta jong pi namar kata tu da sngap jar pi baro sngap jar supe jaga kamba ke jong ublei haget khat kebesan utrai uloong ha Moses balai melenyar yanga balai meyam hakmat jonga wong tu keren ye ki kon Israel bakin nang yai no keren ye ki ra hame yung dingdo batu kener no ya la kikti halor ka rengkau lingba ya ka duriau haget khat ka bakhat nyau ki itu bat hakmi mangahi ngan pen e ya ka donut ki Egypt bat kin but na dien jongki tingan yo burom halor uparo kanik kalong ka jingle ka jong ublei upen e ke donut uparo upen e ke donut jong inong Egypt halor jong upat ye pom jong ubaro padalor kata pat ye pom jong halor kinong songkulai jong ubaro ublei ukwa banyo e ke buram bat un sepenyap hadin ye kini da ke jing telep jong ko hakadriau basaw kumtang isyam bakane ke jing tenju ke bakrau e kalawan haki briu jong u kiba ulok hot bat ulajid abau Moses ulara yu dingdu bat ula pendai ya kini ke khendau bat laong bakal duriau basaw kalakat ublei
ulai yolut ia kaburam baro akinong Egypt. Kinong Egypt ki i ublay jong ke Israel. Ublay uba krawbor, ublay uba donbor. But ublay uba sngov tenat bantunju tang ya kita kiba ulajit. Kan mawa ke New Testament ke itu ini ba uday ublay ubalajit yang abad dia bilang bau Jesus Christ. Ngisyam syusyu utray ula pelat. Bat gilayat lengbay ke ni keduriaw basaw kum harengkau. Kadkhat kabalay puway koong ki Israel kilayi ya kata ka kamba bat upat ba ulas ngaw siap ting ya utray. Ki Israel dat tingkeren kilayi kila sakhi ke kamba jong utray. Bat ka jait benriu barok kuway kila siap ting ya ublay. Syuk-syuk ngisyam bala tunju bat yai tunju yaki ladapin pule akan dikata semban kebarim. Ke kitab Exodus, ke kitab Jengken, ke kitab Deuteronomy, ke itu ini, ya ke jingya lenti jong ke Israel lang ba Moses baru aran. Kajait benriu Israel ke kajait benriu ke bala jit kerpang jong ublay. Banba 4 pensyong nong remin ke pertai, laong kaktin ke jong ublay, yang abad dia pila jit. Ke chapter ke bacipau, ngisyam ya kamana na beneng. Kadkhat kabaar ha kabala ong upat ba kikun Israel baro kile knyum yo Moses baru aran ha kata kariklaw mdan bam ublay ulafa e kamana kini kibriu kile knyum mo Moses ublay wang hakmi ngan penhap yo kupu hapi na beneng bad upat ba un mino banlum kababiang sisri wang bangan yo tunju yaki bat bakin yaj haki hukum jonga neem bangan yo tunju yaki lakin yaj neem kat kum ki hukum ki jonga ublay jonga bat jong piu de ublay ubat tunju harangi syam yang kini kejait ben riu ke ba rendang kabam sungungu yu ublay ki klet no ki kamba baro ha Egypt bau Moses ulale habaki kendu ikawai ke jenge ki kendu ikawai ke jenge ki sedang ban kenyum habam don bam kila dai ban aingu yu ublay kumbo lale ko duriaw basaw ula ban le akide ke keliman habam don kila kenyum yu ndai ublay ula pen mi na mau siang kat khat ka bakhat ar ngalayo sngowi ke jeng kenyum ke Israel ong ublay ula psa men step daga do bat menmit da ukpu bat kumju ko na umau siang bat kum tar tetan ngi ki kamba ki baublay ulale unong tho si ki Hebrew wong kimla ban ni besut namar ke jingbom ngai jongki kimla ban ni besut ceri kanan nama na pendap ka dono jongki tang da ke jingbom ngai ke sithi sikinong Hebrew kelenong balai ke dekat ke bakhat nyau bat nuti ulas nusi sat sau pausnem ombat kita ki balepop kabaki medyap jongki kili kelon ha ke riklau ublay ulas nusi sat uang halaka sngi ki bakla halaka donut kade ke jai benriu ke balajit ki bakla ha ke donut tungi niat yaladi kum ki balajit jong ublay hatung yai knyum hatung ilum ye ki jing artetin man la ke sngi haka sisni kat nospa atlisyu kijeng adatien bangilum haka khle jongi haka jengmut jongi ublay haba ui unong ki bakla halagasni ngimla ban aingo yo try ngimla ban lek kemen ban sulek kemen kumbalong pol berusilas la sya tap ayeng bendi la sya khum andai kilar waya ro yo try kidangej ba ublay ula ban pelaj ikini yeng bendi kila bakla hala kadonut ulas semai ublay ulas semai ke jing bitar wong kin yo lek besut sya ke jing jak thaj jonga sungu trim sungu ma kin yo lek sya ke jing jak thaj ke jonga ke ni ke jaj benri Israel ke bangana jiat dalai kanam yo lek naman ngai ke donut jongki tang ke jing bom ngai pat ke jing nyum sudah Gilamat yau try. Ulong ubah kat no pau snam ula le bha yangi.
Ngi kendu ke jing ngi kendu ke lomba, ngi kendu ke duriau besau, ngi kendu biang ke jing pang ke jing sitam ke jing kurdu. Ngi sedang ban no liau ke kemat. Ngi sedang ban kebum ke sintur ban nemi ban nang yaro yutrai. Ngi pep ke jing asang ngim pule ke ketien ublay, ngim wat yo ublay. Ngi siem yo ublay, tang hakapor sonde ban leit mani yo tangkat tala biang. Ha kadok nut jong pi ki bakla ngi bakla halakasi sngap ka warning ka bakraw nong tho si hige baru kelenong ka balai ki dekat ka bakhat ar to sumar ko para bangai yo bakum no kandon hano hapi kadok nut ka basniu ka jingbom ngai kadok nut ka basniu jong ka jingbom ngai hakaban paidin no lane senjor no na ublay ubaem ngithia ngi duai malumala ngi khimistem ngi duai malumala tang bala adai ke nam tang bala adai ke rukom ngimdon ke jingat hapadang ke jing tenju ngi khnyum bat ngi ai khnyum bat ngi ai khnyum bat ngi ai khnyum bat ngi ai khnyum dan sibun ginuksa ke Bible kiba ublay utunjo ikiba ulakhat apa pai ke New Testament ke kitab Ujakab ke itu ingi Ujakab wong to pinyaw ikijing kemen sudah ko para banget junga nyaw ya kijing kemen sudah apa pihak ikijing tunjo kiba bonjat apa fitip bakata ka perang ikijing ajung pi kapanlong ikijing Aisha Hadai ke jing Asia apa dai ke bang Asia to ai kan yo ela ke jing trai ke jong ka bakan trai hi bangin long ki bajanai ki beteli biang ki bam duna ha ke airu tong ini Asia ye ki jing tenjo ki bau blai ubo apa jongi suk utau briu ba Asia ye ki jing tenjo na ba haba ublai utenjo yo onyo diang ke pan sniat jong ke jing im ye ke bau blaiulukular ha kita ki ba yo ka jing tenju kawan hawai pakawai ni syakri yo no blay ubat tenju uni ublay ubat tenju ulat tenju yo jo ubriu bajanai ubriu babek ubriu basyapting yo blay ubriu ubaknya ubakirno nakabasniu sauteli ki jinglong ki jungu ulang ubriu bakrautam hakari mingi ubriu ubariu blay latunju yo usaitan ula penyap lut iki khon jong lalu tilut ik spa kapau jong yala de da uto jaw nadu khli hadu kejat ong sekelok meyai ne mo ha kejing janai kong kentai no yo blay nai mani sho yo no blay ublay ayu ban le hadu kani hadu kibriu kila keren ben kila arkiben Handrai ujub ngisyam kaktian jung ugong pakren kum kawai na kirubit balai pala rubit angni ngin pediang nagitiu blay ya ka babha tinginum pediang syu ya ka basniu long hakani ujub sumna lepop dala kirmiang sentur jung Ujub uang lengkot ngelawan nak kepok ke kemi lengkot ngelai paipat long bala kerkui ke kerteng ke jong ublay hallelujah long bala kerku praise the Lord ke bajia ke jeng im jonga ublay utip ke bawan jia ke jeng im jonga ublay utip mdai ba ke tip ke kli jongi ke jengmut ke ideology ke conception hapok jongi ngi kibriu laong 6% bagi dai ban shani alot haublay kamtam kitu ki baula jit ki baula khat ki khon ki jong u la tunju yo samla Joseph ke chapter ke balai pendai ke kitab Genesis ki tu ingi bala pensoi u ke jing pensoi ke bameding ke tengah upu tifar kalau ikwa ayu bat kalau ong tu thia lembat nga kaya tu yang hang ni la tenju yo Joseph bat u Joseph ulami nang ni ula phediap
Nama usyap ting ya ublay ubatunjuk. Usyap ting ya ublay ubatunjuk. Ba ula pas ni kejing tunjuk. Bat ula yo ban long kumu Prime Minister hakari Egypt barok kawai. Oh praise the Lord. Kejing syak ka udon. Siwai kata ke Bible kong ublay uladon rengkat bat uni usamlah. Ublay uladon rengkat bat uni usamlah Joseph. Haba uya je jeng tunjuk ki bakrau. Ula ai ke jing job, ula ai ke favor, kumbu ai ke Esther. Ke chapter ke ba arfuar ke kitab Genesis ni pule ke jing tunjuk ba sutrim ba meding yo Abraham ban kenyano yo kun jung Ishak. Tang uni wei kun, tang uni wei udon kun. Hadin arfusan senam ba ula ap ban yo kun. Ke Bible ke itu ingi ba ublay ula khot yo Abraham. Ra no yo kun jome khilaj hang tu lum raya kenya dung yu penyap yu ban ai kum kejing kenya yang Abraham ulalong besi kentien apa pipule kene ka chapter pin siam ulang besi kentien ulalai bat udon ke jengai ke baskam ba ublay un penmi da uai pat ulang berat om yu Ishak udon ke jengai habalaya lam itu kena arngot wong ab yaki nga bat nguni khna ngenit mani hantai udon ke jengai ke bakrau abau Ishak wong pa syano giding syano gitari wong ublay unso penyo hi yangi ula kongu ya ke jengkok ngu kabarat ba hado kata-kata wang elutrai habau Abraham ulara ya ketari bandung yu wa ula ongko Abraham uti ula ong hakmi mga baru ula ong tuwat bu ya lagi keti hau diu kena wat peniap yu nabangatip ba meting burom yu ublay meting buram ya ublay nahaba mem shimna batno ilaw kun yalaw kun ubala kamar way meting buram ya ublay bat day hangne ba u Abraham uyo ikejengkur ku ba kejengkular bat hagar khot ka banriu ublay wong ngalasmay haladi ong utray nambar mamela le yakani bat mem shimna batno wadilaw kun yaw kun bala kamar way jongme daga ba kerku ngan kerku yame bat daga ba penroy ngan penroy yame na ba me na ko ngo yaga tin jonga haleluya uniu syakri jong ublay ulalong uba syuko ngo bay bat aba ula ko ngo ublay uang ngan telot igijing kerku jonga baro usambay jome unong kat ki klur ke beneng bat ko musyap harut jong keduriau wow kejing tenjuk ke bameding kajing tenjuk ke bakrau haba ublay uang yu mina na kayeng kupa jong me nakikur ke jong me haka chapter ke bakat ar kitab Genesis u Abraham ulalong ubasikentin ula mino bat datip ang unang tho si Hebrew datip siya ay ulit hatong ilong ke basikentin ublay ulat tenjuk yu samla Daniel bat ulalong faithful ulalong ubayay ne bat kising kimsim lanut ban kenrup yu latep yu hakrem kising re kising kimsim labam yu namar kisyap ting bat kani ke chapter ginong Hebrew khatway ke lenong ke khat ka benengkong kapensyai kumne baka jinget ka jonga ba jong phi ka long ka jing sngus kham ya ki ki bagi kermen kata ka jing tenju ya ki bom yo i ongi syakri ya ublay ubas ngobang ban tenju ya laki baula i ya ki baula khon ka jing kli ka long hatung yan sya ya ki jing pen perang ke jong ublay lani hatung idon mo ka jinget ha ublay u Abraham ulanget ha ublay bat u apostol Paul ong ulasan ru ha ka jinget ulaksan ulanangsan ha ka jinget ha ka ban petsngo bahayo ublay tungin san ha ka jinget daga basyanya telilut ha ublay wan ki jing tenju ki jing yale ha ka jing em jongi tungin long ki ba sikentin bat kawai tungin long ki ba sngo ya ka sur ka jong u banyaj ha ka tagalenti ka ba ublay u khot yangi
Ubleun kurku yangi un penla yangi tungine doai. Utrai ba e chonga. Yarap yangi abang liya sengawi kene ko khubor ka jome. Yarap yangi bangin long ki pasikentin. Penla yangi bangin sengau tu e ka sur ka jome. Kaba me kran yangi do min sim ba ko. Ha ki crossroad jong ka jeng im jongi. Bangin nang ban sengawi ka sur jome. Kaba me khot. Kaba ma ong tu khon. Yaaj nang ni kani kalong kalenti kabang khot nyapi yarap yangi ko kenrat yarap yangi pen khlan yangi penna yangi bangin yai le yakamon ka bakhot ka jongmi hakakateng jong jisu ngi doai amen.